Lakha Inkorapon Nilip MSC Constituency Kaparlo, Marjong Club along Nilip Youth Congress Executive Meeting Kapadapon. Pelang pi mate khironi along Ingren apikilong. Kardam, Pinini Hills News Karbi Anglong Birta Than Ponjibang Thari Sarbinong Teran, Non Birtan Konpen Arjupanikha. Toweajo Porphai Sirkep Malong Perangpi Kopili College Adungkido Arat Atum, Ejon Prek Jagapi, Mary Hing Archok Along, Teklong Si, Tong Sikot Pen, Ingnam Raikom Asai Khiatoma Phan Birtalo. Birta Kelong Pen, Ingnam Sai Khiatum Ta, Tong Sikot Pen Adim Anpaledun. Ingnam asai klembang prokas rong pilapen Edison Hansi etum nang pacini don atengke. Bangso pang tek tek the apilake Ingren api pusi rat aphan lapen perangke ating no than pacini pon. Labangso Ingren api aphan nep ingnang ponsi. Amreng ang namalong. Puthot kilodam thuji aphan cisik pon puta perangke ating no than pacini. Amreng reserve long nang so kilo dami ni. Pini pai ni phaing kora ICR ni BJP Kor Kanthi Mandal Committee ahin pen Denta Ghat along kido Longmir Jain College along National Health Volunteer Training ki paman pon Pini amaya long BJP East Karbi Anglong District Committee Chunbang Mirinoi Teron BJP IKADC IT Cell Convener Peter Tiso Jersong Teron pen chinglok kaprek man kido abang phubang phiatum chitong dunsi Mesen pen pachun pon Amuluk lawan dia, terdapat ke atau medical staff yang bertanya di, lasi unit apa kira uji menit, unit apa macam uji menit, mata bersih, lalu health volunteer nanti sudah kasih, non teknologi, lah sudah dulu, sudah dulu. Kapre saya ini luar tahu mereka cipira lah, so kita luar Testament ahli di kota Tengkoros, usi Prime Minister kan jadi nota bahaya sih raisi, lalu kita tenor, nak tenor good levelan, PS levelan, itu mana bela so asal Tengkoros tu. Bila ada kacau ni, doktor medical tu ada dua, mana government pe parti tu ada, parti tu lah kali itu hari kemarin. Malaysia adalah suara itu malah suara ke itu makan proyek dimulai bulan September kan ada di kota ini. Apa yang dipakai lah bisa tadi soalan ada orang isu tu sudah ada isu headman kelas oksigen mereka lah pulse itu di mana oksigen level itu awak kelas apa jadi tu, benar. Lalu mana itu jadi pola awak perlu dengan itu kan itu. So for multiple years, how long will it go? Nanti pula. Jadi kalau sudah sekarang itu buat kita istilah itu, itu lah infra tamu kalau kan, apa pipin kan? Kami minta kita lah blok ini kita yang aku langsung ini jadi, kalau infra bukan ke, apa bok, mana lah corona virus ke, kita tahu ini, oke lah, jadi. Bantu pen. Muli tumor Pradesh dia second wave sebab begitu. First wave baru Julko Corona alam menang siklujon jadi kita tidak ada masih dulu di. Aku third wave second wave sebab flu. Non also second wave juji kai jadi. First wave kena dulu. Ini semua Prime Minister, lapang so corona, naik dan lupu, cini pen,
man-made national-wide lockdown. They want people. The national-wide lockdown. They want people. How also precaution to be pilot anti mask technology, sanitizer energy, social distancing, energy technology, largely. Also committee, again, and volunteer abhiyan. उसी हमें पेड़ पौधों लाभों कमिटी के फॉर्म पर लगे इलेक्ट्रोन कचिंग होना है नेशनल भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी लापे इलेक्ट्रोन कचिंग होना है प्राइम मिनिस्टर आते हैं नरेंद्र मोदी aku berjanji untuk aku dipimpin sehingga akan ada komiti Lakha inkorapho nilip MSC constituency kaparlu marjong club along nilibiot congress hoipen pai ni phaing korai CR ni executive meeting kapadopon labang somaya long nilip mondol president ake haisar binar samrong hang lapen secretary ake haisar fabric kroatum chetong dunsi kewangji KAAC MSC election ahut nilip hoipenta kopuson pensi kachepahai dun thekji mapu alam hai hui nilibiot congress atum pen bidi sore chepa choipon report by Philip Tiso Chokihola Ini berita galang si kan ton paniglang line bom tame Hills News Karbiang long.